Ole si bai la kan VSK manager in pending list ron ti chuak thina a then chuan kan zo vek to mo kan tia la zo lo te kan la oma kha kan thre thiam lo tlang pui thina chu chu a hriat dan amo aya khami chungchang khoi dan kha toy te video kan siam lak don ni mo pending list siam that dan le kanin log in anga chuan pending list in nei an ti re kha chuan data correction atangin amo khoi mun sanga tang main en su da student list atangin en top ro student list atangin en top ro chuan student list a hian he delai apia bera hian status a oma he mi status si en thla pop pop ula he tuna po hian pending he pending mo he delai alak lo laya enroll oma pending om le a chuan ta hian video danga kan soi ang khan nangma ni school class ni lo primary school class 5 te class 6 te khateng kha pending ala chuan kha po kha in school om thowa kha in pai lo chuan kha eng lo ngai ni engani pai thawa ngai ni chu kan thredon ania chuan hetlai po he to wa po he primary school ni class 5 a 6 a thian pending ala oma heng hui pai vek tur ani chuan khatianga pending alo om kha chuan hetilaya an class in chin chi anga hetlai class li an section hin chin chi anga an omna he yan in lu tanga pending khain pai zel mayang chuan tuna he class 6 a po khan an la ne data correction atang kan lu tanga class 6 a en chinila o class 5 a po hen dik tho chu he la oma he no pang hi adik lo chuan he dilai pending a hian he enroll am kan no pang ani chuan kan enroll anga a class 5 ani thelo class 4 poni me theya amaro chu kan no pang ani si lo chuan he taken tc amo pass out am kan timayang taken tc kan tianga tikhan he ta hian kan update anga chuan in pending khalo bo don ni khatianga list pending ho shrim kha in ti bo vek lo chuan pending list a khan in la lang reng don ani chu in shredon nia